Kidokhat ke Giantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association, ha ke jingalam u President Ma Marshal SBBM, minta kesengi kila litur syaphalau ke office JHADC, haringkat ke jingra plakat bandawa na ke council bantau ki kendon an, ha ke bayadai bat ke marpoh khyndew. Uba Marshal ulaong ke jingrai ke JHADC minta kesengi ban pedang ya ke kendon an ti doyong hapok ke ying dorbar, kani ke pau ya ke board jang ke council ke badan haka ya ke state baklan ban yada ya ke khyndew ke syam. Ulaong ki babun ki breu kim sultho ya ke board jang ke district council henrei ki be cheki ying bishar kum ke Supreme Court na ke bentau doyong henrei ke JCOMSWA nadu bastang kum kadak ban buram ngiladap ai da ke jingtho sya ke council. Hapadeng ke jing yaki shongsha thangan na kalyang ka sarkar ru kala khat yakran ya ka JCOMSWA bat u chief secretary u balakular ban yakran ya kane bat ka district council bat kane ka jing dawa kala long ka basai so menta kathong jang ka jing dawa ka long ban play yo doyong ha ka babaro ki MDC ki ba pedang ya kane ka resolution ban pha sha ka sarkar India kirman ba kane ka kendon an kan tre kamno ha kini ki singi ban wan pin kut u Marshal SBBM nangkong hi ikble pigi press media kamju igani ya yungwa emborom igani si council yoboro hi ki MDC aro khyndew wan ni gasni the pas gi igani ya ai wada pediang gi kam ga wa demand yang iga JCOMSWA dedo por wa ikot iki wa reduce ki iga tuga ki hektar ten ni da ongi wa chi hektar ki wa yo thaw khen go yo hanu le ji ki wo khi le ni apply ye kita ki license te ecoplace khet ye ki wa da chim khia khet ki di MDC wa uchna khet ye ni ka an kam wa tang ni wa nadu sedang ni jingmut ke yong i ka thong yong i wa i MMU ben ga di council i kwa ai open im ye ga di council ikwa iwa kaniga wada iga constitution India ka kaniga state yung ka to yaine go patin li patin lada yo gi por ki wo manchwa bon gi bru timit iga district council te ye phet bai gi chikataga high court supreme court matamu yung hare ngliang yung iwan i snaw yung wa iburom iga district council wat hadin ga jing ya laga team gi yung i hadin ga jing chakkan gi yung wada khandrus sngi haga kantus sngi haprdi tel da em gajing chakhut I now chief secretary te kitim yong I dan lagi haga kanyau tarik chief secretary but the promise chief secretary le wa yegeni jing dawa yang ki gamat ko dawai nangkong to dawai yo phang yo tum yong wan da bar war gajing dawa yang I wo kon man anya ko di council kate to kamat ko nangkong do wali to wayum yung khi ka mo khi andai ka promise yung naga office yung chief secretary anne daman go seso daklam gi ka ya JHADC te ekuble yung chief secretary le ka mo promise wi ga association daman go seso haga jingla luti yung I de test man kathong yung I wayum yung te kani ko order ko pass kani resolution te the use khet I wa KMDC de chim khia khet ki naduk ko opposition naduk ki ruling khamtam yo CM naliang I opposition ikuble wa de chim khia u kani kam sa tho bai kani to ka hok ka kanti yung ga chai benru yung I te segawi karpat do ki ka sarkar wa skabha naliang yung pi le wa pelam hi dada em ga assembly session yung pi opposition pelam yung mentam yung chna igalat kalti thu igalat kalti kani to ga jinggerpat ng I naga JCOMSWA jingwan yung I ndi ga sngi ni to wa scam sket I ga te wa dakular na chief secretary I wa dang ong I ga district council wa open man an dan ni da man sket ka special session in baha do mitam yung te dadu step pui hini I transfer I wa kamon saindur wa wayu ni muyong hare use care ini te ikuble ga police department ga administration hini juai police department yung juai ikuble ki wa
em lang gipli la do ni hi duty gi gipli la sa thu gipli na mata ke jing kun na mata ga riu ke jaj ben ruhi e kuble ki wara